Mai ka guai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biak tun rei nei la mai thon riu darei. Asai August rik ru na charuk kum sing nei na chui na ptai. The Gaanphiu Tamenglong local newspaper king in Samla the call. Tamenglong August rik ru na pungu. District Administration Tamenglong rilang na rik sanai na tachatang mai Independence Day Mini Stadium Tamenglong District Headquarters kau ngai kan the. Kamung khautai Deputy Commissioner Tamenglong Dr. L. Angshim Dansowa IAS Ray, Three-Color National Flag Sai Thawna Rashtriya Salute Tilaw Kane. Rik sanay na tachat Independence Day mong khatay. Rik tay nagatum March Past Contingents ta Parade Commander Sikho Dingthoy Ledlen MPS, Deputy Commandant 5th MR Tamenglong Rit Sai Law Kane. Kumna Independence Day khatay 6 Assam Rifle Pipe Band Rit National Anthem Puluk Law Kane. Deputy Commissioner Rikaton Chief Case Speech khatay Tamenglong may goita double standard nailo magna lumnu may Mansai khatni leaders nun sukhang sang hoi kane. Tamenglong khau hai ram encroach sumai khatni kiram mak mai land allotment chesin mai hai intaw Tamenglong khang kuk mai azu subami tuna sa kane. Church ringan na church tan thau khang land allotment nai minai tiki IT mage kalam thu rule hai me koi na khang in some day tuna sa megan khau church khang tu special consideration nai lawo tuna hoi kane. Ram alat mi chia khau elot su law mi khau akup na ra kolumni na chu ragwang ringan na piani tong rap mi tuna sa law kan chongi tuna sa kane. Tamenglong bazar khau chang siye tuna public azu re complaint subam ga ye tiki zau in than good megan khau dui luang tat ni mai na la khau inform tana mai in pat lobam ga ye gan sagre kai tan tu an pat mai gan sagre veranda drain ru khau ta lo mai na ye alat mi chia khau kai tan lo mai lagan megan khau gan sa tu district administration ta kapit mengan na ye tuna sa kane. Town kau inform ta na mai galaw makhang garbage venerable point na street library ka siam lawi tiki mansai pang mi tuang bam khotai inform mai in pat law in thak mage jan zuat mika in than na zuan kan niu khang kai ka than ta lawi tiki jan zuat minun ri na la khau chan raw pang phai law bami nang niu rekalai makthai akup na district khau kalai mai gwangni na chu tu na than kane. Government rekalai mai phungwang khang subam khau nang niu rekalai mi tai nu law makthai akup na dai thau ni na chu tu na ni public koi khau than kane. District Hospital tana e tuna complaint subam ka ye tiki naw mi tara saw khangwong mainun re toilet khau inform me galaw zimang me bam khau galaw bami tuna sa kane gan sak ta complaint subam me tiki nang ai thu kalai ni magna bami problems koi hai aniu lung khau ri ye tuna sa kane nangai me lani ye thai nangai rayu aniu tong district khau dai thau me ka hau we thai nang dai thau rayo aniu khau dai thau ngomang me hai aniu sang ri ni bam nu we tuna sa kane. Aniu thu kalai ni mak tiki meram mita thu kalai kan meta lani bam meram mai insup mai tan kan meta lani tiki aniu ra na thu insup mai tai tani mak tu na bam me mi hairoi alung ti bak lawi tu na dc te ri sakane kumna injam na nun goi khau nang niu pipu pang kalai kung bam nu we tiki nang niu goi thu mi ton district khau kalai meta lagwang ni ye thai nang niu kalai rai ni nai tu na katiu lau kane. Independence Day ngai khotai ka thau tan chui mai government employee goi khang credential certificate ti lawai kane kamung khotai ting kompungu na mai gwang sui liu kon mai sangrung pang na mai Holy Kingdom ka kuba mai pui rui Vande Mataram khane national anthem so law kan mai rui mansai goi khau nei law mai ti law kane. Independence Day tuang duan khatni hargar tiranga campaign loilaw mai suna by really Apollo ground correct medical gate ngan Tamenglong police personnel nun rui ta law kane. Infal August tarik rut na pungu Manipur Congress President Kaisam Mekha Chandra Rui National Students Union of India Manipur State Jong President Tribal na Joyson KH Ri Rai Mesuna Phungkan Mita felicitate Sulau Kanthe felicitation mungtai Congress Vawan Infal Jong Office Chamber Khautat Kai Kantongi Joyson KH da NSUI Manipur Jong President Kang AICC General Secretary KC Venugopal Rui August tarik rut na kathum nungtai kada lokan chonge Thai lau nuwi Joyson KH ai pau mai naga tribe koruye Kamai NSUI President ta ching mai pang khau rai me ye khani naga mai community khawri ni rai liang mai ni ye Joyson Rikata NSUI Manipur Jong President khang kada lokan me khau nei la mai indaw kani kumna kamai singram dai thau mi khau kamai ngam mai khau tan pani tuna sa kane kum singnai na ru na tachat khautai Joyson Ri NSUI North East Unit Delhi tong convener suna phunglau kan chongi khatni kata NSUI Manipur State tong General Secretary khang kum singnai na chi na khat khautai kada lo na phungkwang kan chonge kamai rui kalung ning launa ka thau tan tri na tan gong kan mikhau Congress leaders azu rui thai lo na gong kane Joyson Hai PG DAV College University of Delhi ko graduate su kan chongi kumna kamai Kalkazi Campus DU khau NESSDU Social and Cultural Secretary tong co-convener sunani phunglau kane inbu na kamai Bachelors of Law LMS Law College Dahana Manjuri University Manipur khawri ni loilaw mai puwe
Tousem August Tirik Root na pungu. Tousem Headquarters Students Union Press Release tipat kan Meithilaina. Tousem Headquarters Tamenglong District County Riksanai na tachatak may Independence Day mong tatkay kani tiki Tousem SU Office Building teru runa mang meri SU gongtang laukan mage. Kamung khatai 3 color flag tu sai thau lokani tiki SU Tousem ri kamung khatai kasau kan mak meri. National Anthem tu swan kan makhe tuna sakane. Press release khatai THSU ri STO Office Tousem haijang tamru lungkhau Tousem Headquarters kau kalai gonglau khang ultimatum tikan the. Kumna kazinai me government authority koi ri mitwang lam khau sau kutlau khang demand sukane. Inbu na THSU ri concerned government authority kau STO Office Building hai Tousem Headquarters kau Zang Riksaruk lung khau tan thau lau khang demand sukanthi tilau mekaga lung khau tan hai sen thau lau magi thai democratic agitation hai tat kai puni tuna kapin kan the mi Zang ri government jong authority nun ri ka ge nai me tan hai sen thau lau thu tuna ti thai kane. New Delhi August Tarik Rut Napungu Lok Sabha tong leaders of opposition Rahul Gandhi Rui August Tarik Rut Napungu India tong independence ting mikau Prime Minister Narendra Modi ta ladlu nai ba mai Manipur state kau gonglau na chu jang mai nai khang pari gongra lawu tuna jang hoi kane. Gandhi Rui August Tarik Rut Napung nong Manipur tong leaders asak ta Delhi kau ariu na Manipur kau pat ba mai lam kau pari ra kariu laudat kan the. India kapum kau Independence Day ngai ba mi tiki Manipur tong kabam azu khauri ping mai khani kung mai azu ariu na ba mi tuna sakane. Manipur khau maitai lekuki communities ka khau inthai kum me bu khau ri latlu nai gongkan maitai ri mansai phainai inbu panti tatkan chonge mi long khau Rahul Gandhi Manipur latlu patkan mitang gongleng ka thup laukani kumna Rahul Gandhi ri PM Modi da Manipur gonglau khang ka ge nai milat pam asu sa gongkan chonge kumna Congress ri Manipur khachu sak mai nai tat khang karap mai khau ngam mai kam ma chuang bam puni tuna sa kan chonge. Infal August Tarik Rut Napungu Southern Hills Gaanphiu District Khaulungba Maikuki Cho Community Koirui Zang Ngai Thum August Tarik Rut Nakathum Kharika Hauna Independence Day August Tarik Rut Napungu ngan fasting lana India mai kwai chun sam khangra kalum kanthe Kuki Jo mai kwai repri for India to my banner bangkhau kalum mai duan dai tat kai kan chongi prayer group khautai Kuki Napi Tauna KNT COTU prayer cell khatni HP ben kaniuri kazau lokane kaniuri India culture sang minai khang dai thau mai khatni kan di karagai na bam khang kalum kane kumna Modi government rikum singnai narik dai na chanai khau India high develop India visit Bharat sungam khang karamba mai hai gongtang khang Kuki Jo leaders koi ri kalum kane Kuki Jo mai khang Manipur latlu rikuk mai asu tilau bam sini kaniuri Prime Minister Union Home Minister khang ningting inbu mai tilau khang kalum kane kumna inchu mai lazan suthai khang kalum kane kalum mai mung khautai Thomas to mai pu akhadri Prime Minister Narendra Modi le Union Home Minister Amit Shah kau Kuki Jo mai koi haini India minai to mai thai lawu tuna sanghoi kane kumna India government hai kaniu khang suna kaniu pui pu tuna labami tuna sakane na nun khau inchu mak mai tan ta lo mi gan khau kapui kapu khau in kha lo khang sami hai karyak rak mak na chu tuna Kuki Jo mai leaders nun roi Prime Minister khani Union Home Minister khau sakane. Noney August Tarik Rut Napungu India kapum khautat kai kan mai kumna Noney District Headquarters DC Office Complex kani District Administration Noney ritlang na riksanai na tachat Independence Day mungtat kai kan the Independence Day khauta Dr. Sarah Chandra Aroju IASDC Noney ri chief case suna national flag zai thauna Rashtriya salute tilau kani kamung khautai cultural dance kani bai melamlu azu lelau kani Rut na chikiu Assam Rifle tong band party rate musical pieces lelau kani kumna government employees azu khang appreciation certificates tipat kai kani Deputy Commissioner Noney rikamung khotai district kathan suna kasiam kan mai Noney district khawhai kalai metan azu tan kai bami tuna sakani kadai suna forest department education department social welfare department khani DRDA ri tan gai me azu tan pat bami tuna naitla mai indau kane Jerusalem August Tarik Rut Napungu Israeli diplomat ri Newsweek khauti thai kan mai thilaina Iran le ri sumei hairan kubam nu the kumna US President Joe Biden ta zai milung khau Islamic Republic ru khau ri kai khang sa kan the Israeli Foreign Ministry Fleur Hassan Nohom ri Newsweek samkhau Iran le ri suni mai hai swaimak mailat bam di the tuna sa kane Hamas political bureau chief Ismail Hani the Israel ri Nai da kanai ma thang suloi kan mitang dai Iran ri Israel ru khau ri kai khang sa indau kan chonge mi da khau United States ri mi tung ri khau kaniu ka chaw ma khang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu le Hani successor Yahya Sinwar ka khau ceasefire nai khang su kan chonge kage nai me cham ti thai pat mai rong mai naga youth organization Manipur rai mai hypo chado nang tong football tournament August Tarik Rut na churuk pinai ka haup ni thi kamung khotai DC Ruigin pi bam lap ni kumna Sri N gon mai UNC tom vice president ri guest of honor sulaup ni e mai goina kamung khotai gongchui na gongla pudiu khang zanghoi pitwange
Rai me match kho palup ni mai team rui Duithalong Football Club versus Guikhanliu Football Club ting song pong ru na kanai kho palup ni kanai me match rui EMRS versus Phoenix Football Club ting zen pong nai gan kho palup ni by convener Tamenglong ting nai lon pok pha bu tarik ru na charuk lau chuan ting rai na ye kalan ting zen muak na ye zingbang ting rai na ye The Gaanphiu Mel DGM Chamche subscribe Sulauni Mai Hametai Inquiry Complaint Sulauni Mai Goirui 9612535794 Khau contact Sulaupu O Mai ka wai na king sui na king lau me khang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tun re ne la mai thon riu dere asai thung to cham hai khau ring nga lau the in thuan ting sung khwang ru na kanai ma khai kai me gan roi king in sam da la kho thon ku the